Ma, Domi, Kaswa, Takradi, Takwa, Obuasi, Koforidia, Nkranza, Techimai, Brekum, Goso, Sunyane, Jaboso, Eni Kumasi, Ye Juma, Efri Juada, Etikosimmenida, Holidays Ninano, Ye Juma, Freyen, it was 0540 311 311. Na yenchiro ye chira kwainu ye. 21st clinic ana. Clinic of your time. 21st clinic. Still the sciatica expert. Still the sciatica expert. 21st clinic. One enna ye wo gidie ene arehemu ewo mumu se yade bia ye krankro. Yade bia etete ya brabo. Yade bia ma ya josho. Anasa me adwoho ya toba ha no eye wonum kuto na eji yade no ato aya sabia ho wo ma ya kwa ho san o ma ye mpomuden ene ahokeka ne de akyerem ewe ye fie ewusiafo ye mamo aha emamo akwaba de ba Sompa TV so na memendadru se ya na se donko body a ekosise no mienu ebebo no eye apomuden dwumadie ba akopeya edamfua ya yede eba be kyerkyere kwan ya befa so a ubetimi ahwe wa ho bambo ho nsem ye ewo wunipadue mu wapomuden mu na ne nyina mu no eye 21st clinic na so ya sene apagya yen amadwumadie yede aba bedan wo eno nti ye ka cho se ba bia wo bia no mesofo ani kyerɛ mu enkrabata bese edunum ya to ahyeta ewo mema fa na nyina nti no Kumasi ase nom ye wo ehwa overseas Alpha Radio nchenwa eye mamponten kwa no so ho na ehwa ewo nti no be wo foka wo se ubesi ewo eye overseas ehwa overseas so mo besi na odi wani akyere ho akwakwaje wayaresa ebre safata mu no wonom enkrabata hodo ni nyina no ye de betu dwa ba bi eben wo no watimi akwakwaje ayaresa ene ayahwe de afri ho na afieje wo akode ewo hase obetene nka wapomden kase no so Dr. Eric Mafo wono so panyipa Dr. panyipa ya wono ewo 21st clinic ne waba beka yensa ewo hase no ne ye wo bi eka de kyerɛw Buffalo Soldier Bema 10 gramo wono so ehweye ama watwaye afa eye Facebook eye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no enso Sompa TV ana set 21st clinic Facebook Sciatica Research and Treatment Center and also eye Facebook YouTube no eye 21st TV ana se Sompa TV Twitter no eye Sompa TV/Sompa FM www.sompaonline.com and somewhere be boso nyina no ye krukra e de akogo nti ya no akosanem na kenkan bi e de free ho Mr. David ewo MC ho TV ho na ekoba jesse semplemo bema wono so eka ho bi ewo TV MC ho na school fees panyipa ya wono eye chief executive producer dwumadi nyina wono na ahyehye na wie ohene yire ma me akua ye bo asia mama tena dwomu a me de eba beso mo ye nche hwenne ye wododo na de ma amanfo empepi na obi wo ho awonamo asebie son sebieku ojonso krampo na ya na ohun obi wo ho ya na jonso sem aye ne den obi wo ho krampo na onamo a sebio na ojonso gu ne ho bo kakra bi na ojonso de ben na ya na ekofa sa ha we se nyina eba ene ye bekasa de afa ye dwonso sem ho ane ye blada na yetimi adwonso efem ba no eno ho asem na ye ba bekenti Dr. Eric Mafo ebebo ye panyi powder roma ye mo akwa aba mejo so na pom ti sei a choboko ho aye fe pa medasi madam ho ye on the toe shirt no adobeto ni adobeto atade bia me hu asamo yo mechia 21st for nya so mo ho ye obia ho ye manager Daniel ne Docas mu nyina ye chia me clash bi ho ya na mapeni din na mame afia na pom ti sei Adam kasa me crash in 1990 da me wati Adam me nya crash enyo o se ne crash no me so me crash no anti ye chia wo mu nyana sa ho ye pa Erade adome ho ye pa we dey tell apomode kasa na ma ye ntio ye koba ye ne doctor to ayen komo twetwe ne so okay ohene remeda si ma me chia tiefo mo majebre ehwe healing point e wo Sompa TV no mutie live for Sompa 93.1 FM affiliate stations ni nyina so yebechi obia apomuden kase emre na ajusu na wotwi mu apomuden nsem no na mabonto fa me de ba beso mu na nsem no de obeti ne kase mu bi enie
Yenu en mo magenti tie se anese fo ne amedwife fo ani abri ye pa ebi so mo se Ghana mampani di omo ka sanso so ena opanyin pa wo hwe eya adwene mu nsem so de fotusem ekodi amaye maame no mo a omo atwa bra wonsem foforo mu so ena afi so no opanyin pa wo hwe apomuden aso eye nsem so de ababetu dwa se covid-19 yade no yade a ama no hom ne so ye pa wo finfin mantam abusuan we ene nsem amde ba be som mo sapomuden kase e wo Sompa 93.1 FM ena afi Sompa TV so me amede kase esom wo medin afia ejewa kodie afi kase ni nchechemu enie. The leadership of the Rotational Nurses and Midwife Association yenuanom omo ye omo national service omo eni abri ye pa efise omo se Ghana mampanyini e de omo ka omo edi juma 2022 mu ebesi 2023 wo mu ye mo omo ka prekra na enumu no enom de krata ba abonten na krata yi ebepie mu eye Tuesday July bosome da etoso aduonunum e wa fimpinu ne aduonum yensan mu na krata no omo panyini pa mechire Jasper Ozoka na afi omo churchofo panyini John Dumaliche na nanensa ehye krata yase a omo ekasade ache Ghana mampanyi se komo hwe eya se omo beyi omo akoma mu edi aye adwuma de asom man Ghana na omo sika wose ede mo omo mampanyi na nado danko akufado eya na adu se obetua de ama omo no eya de a eya na atete so efi se kom fitai na ede omo nti omo sre Ghana mampanyi se wonye bibi mfanfa ho na onti omo ka na enumu no na omo sade tu dwa se wo mo saye omo national service eya afi 2023 mabosumi nsunie ye mo omo kapre nti Ghana mampanyi enye bibi mfanfa ema wo mo efi se adwuma bia e wa ketua wonsem foforo mu so ena mental health specialist Dr. Joyce Opon ono na ye opanyin pa oda Bethel Medical Center no won kran pumpuni mantamu ono na oyo kasamafo ewo Ghana Senior High School bra na omudi omufin hye wotwe mu na ode fotusem ekwa amaye maame no mo ometwa bra se brecho we ade a eye nyame ama wa body aka oba bia ho na oba bia udru mpanyin fie mu den ya obetwa bra na so ewo se wo hwe ohun so yie se de be ya ohaw ne atete a ya na mpimpi no ema no etwa bra ya na de ebre wo mu no esubetimi ate ede ama omu enti no mo hwe o maduane die mu yie nuane o mu di ko mu yem no mo mani enku hu spices nuane ya de enye ma omu to mo ntwe mu femfiri hu ensa alcohol wo mu so enye caffeine so enye emfa mo mu afi o mo na yie no mo num so bebre se na be betimi abo omu na omu hu aya na eta hyehye omu a ebi wono ma na omu na nanum kure dwane from nchen sese bia ye bayie no ni nyina e ade anya no kure na mmom no so mo hwe omu hu so yi a omu betimi afa ohawi mu bokwa emfa ohaw bia emre wo mu wonsem foforo mu so ena opanyipa opanyipa be de akire a o hwa apomuden nsem so e wo mfimfi mantam mu Dr. Kwabena Sapon wode aba betu dwa se covid-19 yade na nkoyo na kwame ya se Ghana ase atwitwi ye ni se yade na ko yade no aba se ne ye ba betena so wode wani kire mu mfimfi mantam mu ma record cases o ha yade no ese ba etwiniti ba nti obesere se de na ye ni abra na ye boy ho ban ohoro ye nsa hye nose mask sanitize ye nsa ebo ye ho ban free yade no ho no ye nsa anya saa ye ho ye nsa bi mfite yade no enkoye na no mu no na wo kire se so kopie mu wo mfimfi mantam a krofo pi na ta aba so omo yare ye nye omo test no na covid-19 yade ni bi ayade di bebre krampa toto aya sabia hodo a wo mfimfi mantam nti wo sere se obi bia ema na ni nku ne ho so obeworo ne nsa yi obe sanitize ne nsa nose mask ye se ye nhye ye be sai ahye biem se de be a yade na magye ntere ha wo ye man mu o de sansem we atu dwa wa bra na omo ahye mu atwetwe nkomo e de afa vaccine campaign ho eye 19th July ewa afiya mu enomu na enam so ema ne de afutusemi ekode ama obi bia se yade no nkoye nti yema yani enku hu se de be ya ensa magentene ha ema ye niema ensa enka akire abusia aha enam de kase no ebesie mi ameje bre ede be som wo medin afia ejewa kode wadamu nyina asia amamomo ni tie ne hwa enyado ohene yere maame akua ye bo asia ma oto ade aka eso
Efia jewa kɔdeɛ yɛ na ase papa nketesiafo nyina ka akyi ɔba kɔkɔ so no ne ho efe papa na no nso awo Awurade Nyankopɔn enhyira wo dwumadie so na ɔmfa wo si bia ekron emfa emawo ebusuafo yɛnkɔ Dr. Eric Mafu ho na Healing Point dwumadie na wani gu so a wo hwɛ ɛwɔ Sompa TV so no 21st clinic the sciatica expert yɛse brachre nkwanta dem esonakura esonapotokura ene sonakura kronkron sawo pa ya sabia ya wotu yade ase deku onsoro yade ema yade enye nsemo ewo wonom nsemo a eno ane 21st clinic yesefo ni kiremu ewo biaye bi eben wo ya won so betimi akwaje ayaresa na wompom de ho nsem nyina no abeda ya bem na etimi aboa wo na womo na aso yase ne ewo dwumadie yi mo ko Facebook Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 21st clinic and Sciatica Research and Treatment Center. Breakwa na YouTube no Sompa TV and 21st TV. Twitter no so Sompa TV /Sompa FM. Dr. Eric Mafwene medin kan aka Johnson mo nsem na ye beka na ne titiro no ebegyina yade wa hodo ya yenya ewo ye Johnson twa ene ye Johnson ensemo. Eno nti Dr. Eric Mafo wadaroma mame mo wakwa babiem. Ejoso. Na ena ye ba bekasa ede afa urinary tract infection UTI na we bekasa ye kase sa urinary system na nkasa krampo na eye de ben ansa na yaba tract infections na nkasa mo adaroma. Okay. Nti medical achia atiefo ne ahwefo nyina se abre nyina omutime gebre na omutie Healing Point. Nti ene de ye ba na ye nyina ye sua de na yetimi afa bibia free mo UTI. Dodo ye kan urinary tract infections. Okay. Na said the woody can busa ya no. Ye bedi kan kasa ahwe urinary system na nkasa. Na ya kasa urinary system na ye akwa bia ye nipadua na nkasa no ye wo systems bebre na ewo ye nipadua no. Akwa bi bom na ababa be ye system. Okay. Na system no ababa be di jumason. Enti ene no ye kan aba urinary system na ye kan akwa bi a etimi ye de eboa ema yetimi emoja ewo ye mu anase di afurisan wo ye mu no ye wo enioma bi a ye di ekoye numu a ana ekoye mu a eye fi. Okay. Na say urinary system ye na etimi boa ma se efi nyina etimi free ye mojam. Okay. Na eba asjonso. Enti say ye ka say urinary system na ye wo ni akwa bi a make sa system no. Okay. The edi kan ankasa ye kidneys no ye nsa no. Aha, enti no ye wo sa no mie no kidneys no ye wo benkum ene ye wo nifa. Okay. Na enso no say ye kidney ni free ho no so a ye wo droben amfansi e friend ureters. Okay. Na eno na e connect ye bladder no. Aha, na etimi Johnson etimi ye da eba. Enti no se uyi ureters no free ho no mo a ye bladder no so na ye da ewo ho. Okay. Aha, na ye cancer se kidneys no eye Johnson no ewie a then na de ababa be gu wadwunso twanim. Okay. Ise be gu wadwunso twan ma ye mfa se ho no na ye storage ho na ye bia ya nkasa ekura ye Johnson na kosimra Johnson be de ebede o ansa na watimi ya de adwunso. Okay. Nti ye mfa ne se closely no se fa se adwunso twa na etimi ebia efa ensuo be se bia half cup. Okay. I be the crampo to me fabia 1 cup. Okay. And he said, oh, I am funny says a woman Suana, say, oh, John Swa. Now, you say, your how be a the one peduanim. Okay. Because I was saying, so Nankas answer now. Obenumus Wankas and Nanny Peduananka said, Trevo said, Woni Peduani, he answer. Aha, this a Wunya John Sawyer, na, and I won't Suana, say, oh, John Sojourn, and I say, your how be a ho. And he say, I can't say the United system, na, I say, yes, any of my way, and I ye can't want them. Say, we kidneys, you know, and our blood, I know, and aside that, and say, or ureters, and I draw Ben Ankasa, or Bia Jones of Family uretran. And he say, any of my way, Ankasa, and I team a boa, and my ye a fee. Now, if you know, you know,
ɛyɛ ni nyina as Johnson. Okay. It is a fast Johnson na yeah, well, almost 96% of Yen Johnson and Casano nsuo. Okay. And enchin enso so ewo mu 2%. And 2% nso aka nso so ye enuane a ye di chemicals aka ho the abobo so sprays in fertilizer na je say nitrogen substances fin bia na ekwo ni padua no 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 kidneys no eboa ema eyi ni nyina na eba as Johnson na ewudro ni nyina bibi efin bia na ewo ni padua no no eboa ema eyi eba as Johnson. Okay. Na mama mi sa we say obi di aduane mu ye nsuo pii ti se koko ni ade na wo kan bibi say unum nsuo na bia enche na wo Johnson na eya na dodo na aka se nsuo na menum ye nti na me Johnson but wa me yate asese ya na eye how bi na bia ba o Johnson sem no emu enti obi di koko ana say me fa ne se porridge ma me nya ne sa na se bia no de bi drink bi na se bia enche obahu se Johnson tentem a ebetimi aba se sa aduane na sa no de na wonom ye no eno na e ma ne Johnson tem na. Okay, enti ye fa ne se ka se ebi a frequent urination and I say be a polyuria say obi a Johnson tentama enye ni nyina na eye yare na ye ka say what I take in your my more of liquid say yinsu nsu aduane say de wo kana no etimi emani paduane etimi ye den Johnson tentem. Okay, enti say o be observe ya say bi ada wundi say aduane no hu say ni paduane be ko say tibiane mu bi. Okay. Nti no ne de ade a ebo wonka ye se enye yare na emom de ekọ wanum no na e bia ma nipadua ne so respond to that. Okay. But ye wo nipa bi ho no mo a se the rate anka se wo se onum nsuo no ene se de organ so no too much because on say yemfa ne se within a 24 hours say anopa ekosi na de chien anopa no at least say Johnson more than 8 times within 24 hours na is a problem bia ankasa ewo ebia wo adwun so twanim. Okay. Enti no se ka say ebi obi a odidi enoma emfa say ye light food and say liquid ni de betima mo adwun. Okay. Me ho an ebi o how bi eni ho. Okay. Na e man so ne mema adwun so twa no ni nyina ye pe de ahi na timi eta ekuta Johnson dodo chen bi. Okay. The etienne say oba any bema no sizes no yemfa say with the bladder no adwun so twa na nkasa no mema ne de no de so kakra sen ma de no. Okay. Na enye no na ema adwun so tentem ye kan say oba anti UT ya nkasa ye kan ema enya ne more esen mema. Okay. Esan say oba yemfa ni urethra no close to the bladder no. Droben na connected to the bladder no very close. Ejun so twa no nti oba kra de almost be say 3 centimeters per then wato na ejun so twa no. Oh, okay. Nti because ne say ema ejun so twa no tia. Like omo urethra no tia nti ya na no na times no intime ma emfa Johnson ankasa nye den ensure mo ho. Oh, okay. Ba bema ewo ho no mo a efri na Johnson twa ni mo a ekọ ne bladder na ankasa no ewa almost be 7 centimeters as compared to oba the amfa say be 3 centimeters. Okay. It tells you say Johnson de say nipakuo mienu we a oba ne ntime mfa Johnson onye den enhye ne ho. Ba bema betime de Johnson ya den ahye ne ho kakra because ne say we ne urethra no very longer than we no oba ne de no. Okay. But all the same no ye ntufo se fa Johnson ehye wo. Dabi. Yes no so betime akofenso so eboni bi dia bro. Na doc afa ye nko urinary tract infection mo ye kasa no so kire sen. Enti say ye kasa mostly no say ye kasa urinary tract infection na ye ka we no how bi ana say chemato bi a to wo urinary system ni mo. Enti ebetimi akaza o how no betimi aba wo kidney ni mo. Okay. O how no betimi ato wadwun so twa na nkasa. Na aside that ye wo emema nso ye wo organ bi nso a eno nso ka urinary system ne ho. Okay. But eno ne ya de ye wo emema ni umpe eno ne ye prostate. Okay. The prostate ne nso ya de a eda adwun so twa no ase.
enti infection bi anase we na moawa bi betimi adan aba wo adidi akọ baabi a enti se wo mu didi ekọ wo kidneys ne wana se ye wo sa no ho a na ye betimi aka se bi a UTI se o how no se bi akoto wadwun so twa no ye se o bladder no so aha no so we an infection na se wo dro ben na ankasa no urethra na wo dwun so efem no ankasa no no so se o how bi so ye den be mo so a ye kan se UTI na wo prostate ne so no se moawa bi so didi ekọ ho a on say yes wo difference say or prostate na kese anase infection aba nti there's a difference between prostate enlargement and prostatitis nti infection bi betimi akọ o prostate ne ho a prostatitis eno ne betimi ayo bi a nti na ya na mema no momfa anase bi enfa nhye wadwen ho say wonyi a prostate enlargement ne ye mpani yare nti no we say wonyi ye de o jonso ntentem a o Johnson tentema ebia na enye prostate enlargement ba na ye prostatitis when your infection be na emoawa bia didi akọ prostate ne ho na o ma cause inflammation na ema we no o Johnson and tentem it is a cancer urinary tract infection I know ne o hawa ngasa toy and urinary system ne mo na me fa kwa we so na me dia clear doubt kakra say ye ka so bia nya UTI and STI difference kese pa dantem enti se obi ko hospital na se kan se wanya UTI ya na officer se one doctor ne kura because onimu se bia on fa ba bia like one be man koda one oba anya de bia nkoda enti ahimfa na den na chese bia wanya UTI se wonya UTI a eno na chese bia ye sexually transmitted disease yare we a UTI na ye ka ho ase no ye different from STI STI ni ye sexually transmitted infection and when see a urinary tract infection enti ni nyina gina ne ho so ni treatment line ni nyina no different and mostly nenso no ne causatives nenso no different just say ebia say wo STI a eno no emoawa ni bi betimi a den edidi akọ wo adwunso twa ne mu anase bia wo kidneys no ba se ye ka se bia causes ankasa edi UTI na ankasa eba different from STI it is bia wo hospital na se bia doctor ahwa odwunso mu na se bi wakacho se bia wo UTI a anase bia wanyinsen na midwife akacho se wanya UTI a enko na enko suspect se bia wukun na yedan afa baby hu se omunya hu se infection na ape onum se bia ni kun ayedan afa baby na bi ode se yare na yedan eba ya de a ebi wo homo animdie na ebi elaki kakra na na se ye nimdie wo nioma bi hu nti wo se yetimi ma false accusations bia na enya the antisa nti there's a very gap difference ankasa between the UTI and the STI so akwa ya sabia ne so anya UTI mesro enko bo kunu minimum ma ne bitimi bo mu kunu minimum adan ya ma nya yade ebusia for Dr. Eric Mafo oye Dr. Penyin ya free 21st clinic the sciatica expert for ya mutu nyalo wanyina ase na wabaye ne no ebo enkomai na ene what the fan church mu pi da bia me se nya na ya na yakoma to ye yemfi se onimu de wa apomden ene ayaresa emu na doc de na ya na kofa we se mu nyina basa infections de na ya na ekofa ba yemfa ne say most of 90% of UTI ni nyina no bacteria ankasa e friend E. coli E. coli and na the infection UTI infection na yedeba nti na no ebia se wunya UTI bia ye kire wo kwan na so a enye enamu but ebia wanya UTI a ye cancer say E. coli ankasa ewo ye large intestines where yes ye nson kese no baby a emphasize se bia ya after digestion no bibia ye nuane na ya mawie no ye so kese na no ye janan no ehonum na say E. coli de etena ana say ye moawa bi ye de ewo ho na ye timi sanya say moawa bi nso wo ye aduane mu na ye nsuo mo mutimi tena nsuo mu o nso timi etena aduane mu aduane ben sa no yes aduane bia na say ye mfa ne say contaminated food
Okay. Nti ade bia na mfa se aduane bia na adwo bia no ya den so mutimi survive ewom na ensuo nso enti obi wo kra na wakose ensuo bi ensuo na mfa so asa na bia tap water no wabu ebia no de akwa machine kinke bia na se ode pipe so bia no de akwa ya aduane pipe so bi wo kra borehole na yeto na ye dey inesi so nti ye kan say E. coli etimi ewo contaminated food or water na dodo na so ye feces mo na de ya na ma enya ne kese pa ye se ebi o mko washroom a se omuntime like se we hu how a obe cleaning ye a yemfa ne se bia wakọ na wa hu kwan abefa so a wa hu kwan a obefa so a obepepa otu ya na se o pepa otu that's one paper ni year. Okay. On say abribia na so bad there e was say o paper from front to back. I was we start free one name. O ba ni mu. O de ko wachi. Ajonso bi ajonso e no paper free. But say na de akọ wachi. Say o paper e free wachi e ba wani mu a UTI empa ho da. Oh, okay. Because E. coli na ankasa wo waja nan ni mu. It is a o paper free a chire ba ni mu a moa wa no ebewura wase. De ko wase. Na we say nya na beka yi me ba me nyinsa akwasi Sompa na me ba clinic no omo kire me say say oba akola no omo honde ya na mo kire kama say o pepa o ko ajanan na say na say o ko be na be so na so o pepa o so start and now sha say free wanem ho no wase ho no wa pepa because normally no say na ya na koso nipa ma no dodo na o start free ne to ho no o wi ansa na obukati ro no say bo house de na yi wo de be ye no say pepe de ewu ba bia obi aye de yusu bi say pepe de ewu ye de pepa ye to ko ye nkro nketo ani mu a me wa fa ho ye de say mi so na mi yusu bia na bo ha. Okay. By yi bodo ba yi no ya ye mama na ye fiko ya twetwe ama enti e bia obeye toilet na ye na wode udidi afa cheyen na apomode ho nsem na ye kan ye mpese ye de bibia ebe wada na wakeka ato so a ba bia tiro na ho no nka ba bia no na osade no ayese asa pepa na se ho no eno na doctor se wan hwe ya sa yare muawa no empa ho da wow because un se ne kan say E. coli net ejanan ni mu enti abibia no o de ejanan ne ba be obe piana de aba be to wase ho na o matimi anya kwan ankasa wura wase ankasa urethra ne so munya wura ho no pepepe on be cause ulceration ankasa un se obi be kan se adenti na ebia mo an wo me ho no mo sen wura me ho ankasa na ebia mo san cause infection. Okay. Un se ye wo abo bia na bacteria bia no wo ye wo bacteria bebre ankasa wo ye nso no mo. Okay. Na se wantena ne ba bia wo se wote a na se find ni way ankasa into another trata. Okay. And so no obesa se akosi problem e den wo ho. Ti ba bia na wote ne de na o in so ye good bacteria ankasa ye den ma. Okay. But then wo say okotena different trat. No cause inflammation and also be cause harm. It's you know, young fan say E. coli no no who clean it from back. Now say all the back front now bit me access and to your urethra. Okay. And fancy aside that so no enuane am fancy yedi. Enuane ayedi ti say contaminated food and also contaminated water to say nsu a enye and also be nsu a yen sheda nya den fan fidie mo enro nsuso mo eno so ya dia say E. coli ya ye kan ho asem so etimi ya the survive ewom. Okay. You know we mo ne major like major cause ankasa obetimi enya say UTI and aside that so you can say obi fan so diabetes. Okay, esiche ya there because of diabetes unya diabetes the pressure ankasa to kidneys also. Okay. Yes, on say e won say esichire etena wo moja mo che e wo say esichire ni ko moja ma e wo say we insulin no ankasa etimi working on it now wo cells na ankasa won kwamwa no etimi absorb no na utimi use as energy. Okay. It is omo diabetes as a result of insulin resistance no sugar no ejina emoja ni mo che. Okay. Enti okwan ba ko pe ena kidney no e wo say oye na eba as jonso
enti kidneys ne nso bɛboa ama ɛna kan hu sɛ emoja bi na mu bia no kidney no na ɛsɔne so na eyi fi bi den ewom okay at that time no say sugar no ɛwɔ umoja ni mu ne nti no ɛwɔ sɛ kidney no ɛnyɛ mma ni padua nti ɛwɔ sɛ kidney ne yɛ den eyi ɛba ɛna the more ne nso no ideally nso na ɛwɔ sɛ sugar ankasa ba wo kidneys ni mu enti the more na sugar ne ba wo kidneys the more na sugar ne ba wo kidneys no na ashas ya ankasa form patches ankasa wo kidney nim enti no conditions be brain na ebi etenya ne ye kidney cyst okay ano ne nsu a ejire wo kidneys nim as kire wo se bibi anken wo sanke ba kidneys nim no aye den abem enti e ba sa pepepe na infection ankasa ye den aba ti dodo na ankasa no bon se bi anya nephritis na o kidney ni mu ankasa inflammation aye den aba ho no na infection aye den aba enti obi ho no mo a ebetimi aye sa ma o sugar kra ba to bon se na odwonso a na o te se na se ehihye no ni nyina na che se infection aye den aba okay enti e no nso ya de nso a we na ye cause influence so diabetes so a etimi nso ye den prone okay yeah Dr. Eric Bafo yadase pa na ɛdeɛn ne nsɛnkyerɛnneɛ bi ɛbɛyi ne ho adi ɛwɔ me nipadua ma mmɛho sɛ nea ɛkɔ so yi deɛ ɛyɛ saa urinary tract infection ne bi na ɛba me so okay enti deɛ ɛteɛ ne sɛ urinary tract infection na anaasɛ UTI no sɛ deɛ ɛbɛma wahu paa yɛ sɛ wodwonso a wote sɛ wayɛ ase yɛdɛ hyehyew anaasɛ wote sɛ wobɛma mu hyehyew ɛna no na yɛ ana ɛyɛ den asu sɛ yɛbɛhu sɛ bi a ɛyɛ STI na sɛ UTI na wanya enti na yɛ ka sɛ infection bia na sɛ wo dwonso na sɛ mo yɛ o ya enko jeja ba bi na enko totoduro na ɛnom because woni mu sɛ dwonso na wo dwonso mo yɛ o ya no ɛyɛ STI na sɛ UTI na ɛkɔse okay enti sɛ wo kɔfa ne sɛ yɛ STI na sɛ wo kɔ normal dura because dura eku ɛmfa sɛ obi amfanso wanya syphilis no in fact bacteria ankasa ekun bi a treponema pallidum a cause syphilis no ye different from yes treponema pallidum cause syphilis no eno no ye different say dura me de ma bi a ekun sa aboa we no edro na ye de ebema bi ebekun E. coli no so no ye different okay it is a wo cause bi a se wodwunso mu nsemo wodwonso na se mo hyehyew na se wo kɔ no maduro se ST na se UTI untimi hu difference no unless e bia wetima ko hospital na yetima diagnose you okay ti ade ba akopa obehun se wodwonso a wase wo yoba wase be hyehyew na so ye be ma nso a obema mu nso e be hyehyew okay na ade obehun ne se ebe ma o flank pain ankasa wo mfemo se ekɔ wachi no wo be hyase ate ya wa ankasa wo ho eno na eche say infections bi ankasa ba wo kidneys ni mo ya wa no odin ya wa ankasa pa o ti very sharp pain na flank pain ankasa wo mfe no hono no no na eche say mo bi ahyase ye de edidi ko urinary system ni mo okay na asa ya wo ne nso a wo beti nso no ebu o ankasa etime de yefun ya na say abofo no ankasa timi de ba what wana abofo the more na infections no multiply no more produce more toxins our blood in mu enti e ba sa na etimi de say abofo no ye de mo na edoso no yes no more produce more toxins okay say mo na edoso a na omu pu bro emphasis bro ti the more na bacteria na multiply no more produce more toxins na bro na ba more na fe de say abofo no ye de aba okay and aside that nso no say we be man so a eno nso timi affect your prostate no okay enti beti ma mo Johnson tentem same way nso na oba nso ye de tie enti oba bi ho no mo a o Johnson tentem a onim ye enti hya nso say mama o say obi be who say then na be ma hu say me Johnson tentem within 24 hours no o Johnson more than 8 times within 24 hours enya no pa kosi anwumre o anopa ekosi na adeche enti si emfa ne say na abo be say aka na kobo 1 2 yi enti say from the next day no 2 no na 24 hours enti no
say wo Johnson more than 8 times then no nature say or how be then aba say nye say e bia fluid bi na o when wedi anase bi enye say enuoma ye light food bi na wedi na ema Johnson anase bi caffeine bi enwanom anase nsa unso bi onom nsa bia no o Johnson tentem obi a onom caffeine bia no o Johnson tentem okay and enye nyinsen bi na we no wa nyinsen and ema o Johnson tentem na say bibia say ni ho say enuoma ya bobo so bibia say no na say o Johnson more than 8 times within 24 hours na eno so betimi a clear sign of UTI so we obi a o Johnson tentem so eno so timi ya de say we ba na we de mama fantwa muto na obi nyamade ntina ya na man Johnson tentem sa no okay say we no obi nyama de ma o Johnson tentem say un say ye wa Johnson twa ne wo ho na ye wo wa wo de na nka say ye uterus no na the more na un say Johnson tentem no be more frequent the second trimester, that is from 4 months kusi be 9 months mu be wo no and on na Johnson ye tentem pa because from 4 months 5 months no na ye say akola no asase occupy more than 50% of the your phone no uterus ni mu na un say eda we na Johnson twa no so da se awutwa no na Johnson twa ne da awutwa na se enti awutwa ne ba be si Johnson twa no so okay na afedi ama Johnson twa na mo enti say wo your pain for opa jensu no oba Johnson sa okay because ensuo na wo no no anase ensuo na wo gyan ne ensi ho kwan se we na wo say we no sa because we no wa wutwa no anka say ye kese uterus na tena so bladder no bladder no so that is said the man say prostrate here prostate no sa but enti ama me beside no so ka say man prostrate no e betimi aye na akoma wa Johnson tentem e man no so bi wo ho a prostrate bi ani akwa ne mu but yes okay enti ya wo de na enti even po no enye nyinsen kra na obi a wo fibroid kra so Johnson tentem okay because wunya fibroid na say wo bulky uterus kra na awode ne be ye kese sa wodie ni bibi ba wodie ni nko ana se enye nyinsen kra na se bibi wom se nsuo na ewo mu se bi emoja na atata mu a na ebasa na ma awodie ni mu yedu ebesi wadwunso twa no so ama wa yeden wa adwunso tentem because pressure ankasa yeden abaso na ye wo bi won so amonso no omo wo se bladder infection na ankasa no eno na we na bribia no bu okra na se oye sex oni be makra mpo edi ahia mu kra wi a na oti se we na se ye de ehye no be man so ana oti se ne be man mu so ye de ehye no nti we nu mu nyina ye neoma ebe bon ka ya ma wo hu se UTI a ye ka ho asem ye bi aba nipadua nim na eya na eba itimi ma wo bre ti se de wa ye adwuma bia bre itimi ma wo dwo bibisa enti ye ka ne se ade bia na cause by any causative say a bacteria say a virus say a protozoa say a mitozoa any causative bia no the tn say a suppress or red blood cells no onkwamwa no red blood cells na no na you crowd okay enti abo bia ba nipadua no ma yemfa ne say antigen ye emmo bia ba nipadua no mu ankasa we no mo ye harmful to nipadua no okay enti any causative organism bia na beba nipadua no omo break it down the red blood cells and na wonkwanwa say o red blood cells na no na ye nkwanwa ankasa ma wo ahoden etime ma wo ye adwuma ankasa wonye de wontebre enti the more na omo produce no na omo break it down the red blood cells na wo ye mre na wo kofo enti ho no ma be say wo ye adwuma kakra na say wo sori kura na wo say general weakness ankasa ahomre ankasa ya da eba okay obi enya sa ya de bi ma ne ba 21st clinic mi ana me ne bae na ne ho aye hye papa ma ye bae o ka o ye na ye sa infections bi no so ya na e de ne ma ne basa ma utimi ho timi ya o hye na me kai se na ne be me so krampo no na emoja wodun so wi na emoja fi mo bae wa o ka kire no de na ya na e ma ne basa okay enti de di kan no ahohye de ba ye wo hypothalamus no wo yen adwen mu the center of the brain no na e control ya ahohye okay na se un se
ye moja ankasa enam ye mu no ekọ adwen ni mu enti se moja ekọ no se infection bi ankasa ye de wo mu a ekọ adwen ni mu aha enti no se ekọ adwen no ma be affect wo hypothalamus no okay enti once say enya affect wo hypothalamus said de ke control wa ho hye na ankasa no then na afede aye altered enti me ma say adwen ne part na ankasa enti me nya adwuma yi okay because ene no say ye ho nya hye na ye nso ye ho nya enyu no yeah in fact say it's because of the hypothalamus no na etimi control your coldness and hotness enti say ene no so no say nipadua no in fact say adwen akwa ni nyina depending on blood because without oxygen no adwen no ewu okay brain cells ni nyina ya de ewu okay enti say moja na ya de ekọ no say moa wai ewu mu a eye bacteria ya na say bia E. coli ya de ewu mu a affect o hypothalamus no okay. na fe de said yanke betimi ya da amanko wanya balance body temperature no na fe de there will be alteration in the temperature na fe de ashase say e shuti so the normal temperature 36.2 to 37.2 was say wunya na so na ashase say de etra into won say na fe de on na bia 37.5 38 upwards then na afe de de ahohye na ye den eba okay and now on the other hand and so no there o can say bia obi betime anya UTI na fe de odwon so a when odwon so emoja ye ndro ben no emoa wa no edidi mu no mo bone tokru ankasa wo wodro ben ni mu okay enti se tokru ewu mu a se odwon so na se ekru abemu a obon se dwonso na ankasa time fra because etwi ekru ni mu apepepe na afede emoja na da fra Johnson ye will be o hokra so na obetimi ankasa Johnson blood ankasa okay ye mfa ne so mo ankasa mo infection ankasa wo mo blood no ekru ankasa ba ne blood ani okay enti obon se wo ho no ma na so otimi Johnson a emoja nko a aha nti no ne ade no so on the other hand ne betimi am adwonso moja okay na ebia na adwen ho so no sesan bi betimi abem se UTI e ba ne se bia wa ma am treating in term 21st clinic ya yes confusion bi betimi esi na on say the na ye can say once in say mental confusion na ade e de ba ne say unya fever on say first ye oni pa bi o ho no ma ye say high fever obetwene da mu ne o ma nyina ayo kra ne so ye kra enti obi a onya high fever bia na ne temperature no 40 and above okay 40 degrees eti on say na onipa no 40 degrees and above okay see edi kan ka say 36.2 to 37.2 to normal that's one the normal range temperature okay. Enti no the more na e cause ni nya na e cause mental confusion okay enti obon say we no ye enya duro bi na wonom e na suppress mo wana ade sen nyina no the na o temperature na ye dey kosoro ya fe dey be kakra na obun se na fe dey aba be affect your mind no enti o man fa so mo wo fa say chronic UTI no and so ya dey bit me lead to mental confusion okay and no enye say as wa boda but me ma wo ye crack very hyperactive pa nti eno na etimi lead as high fever no and when normally ya na ehun as mental confusion no okay ebusia for Dr. Eric Mafo Penyipa Dr. Wabe wa hyewa kwadale owo nimde oye nimde for your benfo ewo ayaresane ayahwem no odi ni dwuma ewo 21st clinic the sciatica expert ewo de mesraw ye tu yade ase ye nsoro yade ye nua be ma bi a ofra ya oka se enemu nsan yade enti etumi tu ase meka se wanya ne fa ho die ada ofra me oso ohene in fact enti na meka se brachere nkwanta dem esu akura esu apotokura ene esu akura kronkron no wo chire be bi pa akọ ne nam no no oso wo Ashtown me money din ni bi there say said there wasi achini pa na about 21st esesanya by free 3 days ikopel so ohene bibia ko normal enti mesro UTI and se wanhwe na wa ma metu ase ewo 21st clinic I bet you wanhwe abe krakra beti esi abonte be ka sese be wanya adwimo hawo wanhwe high fever ne be ba wo so
ama wachiri kwan betimi ayira ebusuafo no se obi mewa doctor so omutimi tisi abonten yira wo ye tisese bi obi a na adwen ho aka pepepe enti yesram ni nyina ya de bia ha wo no school fees wadaroma for branches no eto so emame eye 21st clinic na ye kanfo e de ama wo for ni kiremo e wo ka so a obom road ho sanso na tema community 9 e ho so ye wo ho kumase ehwa overseas ye wo ho takwa eye Roma sorry dan no enhwe ni mu ho no so obehu ye wo ho boase wo call junction kumase ne oboase kwantempo no so no court junction ho na obehu esunyane ye original hospital first gate no enhwe ni mo ba bia ATM ni si no ho na obehu ye go so ye wo go so abotan so Success FM enchen ho a sanso na brekum ye wo Chris FM enchen ho atachiman sunyane kwa no so ho na agenkwa FM agenkwa FM hwe ni mu ho ano ubehu yen wo ho sanso na takra de ubehu ye fie kuma number 9 kofodua onsa ebeka yen kranza Presby Bank in enchen ho akra dome eni sehwe dwabo sonso abusia Radio Rainbow enchen ho awonsa ebeka yen frye sese na UTI na tra wo ho acha ama wo baby a wonfa enfa nkotu ase no 21st clinic yenjo na yentu ase fa mawo ene nyale wa hodo bia ne titu ne sciatica yade no piriformis syndrome no krampo de yesase e friend say wallet sciatica no abapapapapa yetu ni nyina ase deku e wo ho number no 0540 311311 0540 311 311 21st clinic misro ehwa overseas safa radio ncha kumase ewo ena yewo doctor yebeko ya frefo no so aba yeba yebehwe risk factors na yahwe kwan yebefa so a yebetimi aboye ho ban profocus yebeka nsa prevention na yede ewie doctor Brazil Foster panyi pa baby a wo bia no ye chia o papa pa ye dawasen so ebusiafo ye numbers no ay 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 yes say ya junso semo ha hodo ya na edebre ya nyalwa hodo ya yenya edi free ya junso mu no eno na na ye ne Dr. Eric Mafo Dr. Penny of 21st clinic ba ye no ye ne no etwetwe ho enkomo no. Hello, good afternoon Odofo. Yeah, hello. Papa me mo how? Yeah, good afternoon. Me pacho di ni baby a free. Pacho me. Sompa FM. Then we no me kasa fi akra. Pacho yentio. Pacho we me share up the program ni but in someone say ni I don't know how. Okay. I'm telling this and then we ma too much so 5. But now like the day too much so about 500 dia. Ebia ya be do all me at least no. If you are teaching one already, next minute I can't remember one. So I'm after. Mate, ye phone number nti ye be from ye pon so a ye de where you know your number ne be 220 ya no afre ye why. Okay. That's the one number, but by the minute I'm after and you have what in my mind. But more than a free why? Ye be to ase e de ama ye da se papa ye nua be ma. Good afternoon. Doc also number so a bottle ho na ya na ye kan doc me but good afternoon me dofo mama na apom to say nyame adumo udini baby a free bacho me kumate afrancho yo bacho me ko hospital like asa na me medicine mama boy mama me me kishi mani suna saba. Because since we need your maudium, okay, Doctor Bifaso, they have won me. Mate, yeah, share the number number 2 agency. Yeah, no afraid. Why? Good afternoon. Afternoon. Papa, your dinner baby out free. Several of these are chiefly inquiring. Kwanzan kwabin pacho yo. So, the map. A doctor. Bonaba so far, say me chichiri no, wa chichiri wa ma yehu. Never be. But me so mo sa is there ni bi. Okay. Actually sa we aya me position ana me be me. The said doctor ya ka.
my bow. Martin Kranza crowd, yeah, a branch or won't me so the number never to ja or best sorry, say, and not wafre. Why? You, yeah, that's it, Kafra. Good afternoon. Good afternoon. Mommy, Udini, baby, our friend. Hello. Yes, dear. Pacho, it can just be Edubiase. But I have Edubiase. Pacho, for society. For some Pacho Mate or Manson. Okay. Pacho, me Obama faithful. Pacho, my faithful. Me just so and I mean, 5 months, and so I think you are calling the kick idea the yes, because of that say 5 months and still out we now and for this that me kiss my ass in this and be but no more to say 5 months how bad people be or banana or lady but Hello. Good afternoon. Sompa. That's a friend and I make us a free Mampon Coviasi. But show me so my person, I must say the same equal like each and in the I am for since 2007, me treaty and go me treaty Mrs. Mrs. Semen, me say, I'm a and I grow my treaty problem. I the treaties now what you actually mean? You okay, you're Matty. You're Matty. That's bye. Good afternoon. But hello. Person with Cassie Monkey sing. Thank you. Yes, Sompa. I don't present one person on a man. Yes. Okay. All right. Okay. Zero 540 311 311. And yes, are you sure you so beat me afraid? Yeah, now what free? Why? Hello, good afternoon. After Pacho, didn't baby are free. because every Mohammed, I mean, because Pacho say, every Mohammed, I make a feeling contact. Quantum Pacho until. Paso, I really. President Bissell, you got me put that in permission. Yes, President Bissell. Yentia, also the another so bisa. Sompa FM. Also, person who bisa the bear. You put that in parliament, yes. Minto Casayo. What did you put that in parliament, yes? Your constipation. Oh, I'm 13. Me the doctor number number 2 just say na why you busia for ya for last call na doctor here no am I hello good afternoon good afternoon Pacho dini baby our friend last caller This solo at Medina. Okay solo yanko So I say maybe doctor say so long Pacho jina ye na 404 na call no why oh so sorry solo for doctor say 0540 311 311
mo pe doctor man nyina mpacho phone ekita no enti just 5 minutes time obe sorry na mo ne na kasa 0540311311 doc there was say you kasa wanyem the first nyinseni I know it's a baby shana I say na say do na ya but akola na nkeka no 5 months osa dwon so sa normal na friend say with 5 months there were a man be home on betimi ehun eno ene ya na friend keken no enti ye wo man bi home ma on betimi ada ehun but ebi home ma ya na ohun ne home no more esen say how obe keke no otimi wo say wo yefunu no home aha enti say wo hwe ne yefunu ne so din a obe say ase baby atande na fu esro no se no ekọ ne boa no no ha obo say ho no ma say wo so te say de yes ehome ase ehome okay aha but more yem fan say with the kicking ne be more from 6 months ekọ no and they are very often but 5 no I just say bia obi o smart pa na say ohwe na fu so because e bi ho no mo ne kra na bi o movement ne kra na on se dan ye dan enti because at that time no say on share that and occupy your phone mu akaka kranti mostly no say occupy by 70% and 50% na why you 5 months na ya na e slight kakra say bia obetimi ade ho ba 6 ne de e na enye oba bia nso na ewe no onyinsen a fa se ne ba keke mo akwase Sompa say otimi be hye wafufa na wafuna yesei na wa no abehye wa say na wa na to na wa say enkura ne bi yes but bi mu nso ho no ma omo nkeke mo ba advice ya de be man say with pregnancy there abebia na also otimi no midwife e kasa na otimi checkups okay enti Johnson ne de normal okay but on try na on hwe say bibia na home no bibia ye okay okay aha constipation no enso de no yam say de aka ne de omu nyina be frɛ enti mostly no yam find say e can say constipation and kasa na causes and kasa de ba say obi wona say wonum so bebre a etimi de constipation e ba okay aside that no the leading constipation pan so typhoid okay obi a what typhoid bia betimi anya more constipation pa enti no omodia na bra how overseas na yentimi nhwe number ne beto dwa doctor ya na wa friend doc risk factors and prevention risk factors na ye kan say ema with the maya dia omutimi eye de enya no more okay because ne say yasinto clonidol no ne ya de mo munya no more enti na say enuane a ye di contaminated food and water na yenhwe ye duane die mu ye na yenhwe we nso yensuo no mu because ni nyina na ye mostly no risk factors ankasa e betime de side na de aba okay aha na quickly no yemfa say on prevention no ade ya ne say obenum suo mo okay because the more na onum suo no e betime a flash out if you ade ni nyina infections no but the more na onum suo no e be boa ma kidneys na timi aye adwuma mo okay na timi ade a flash out okay nti no ne ade a betime aboa on the preventive aspect doc yancheni pamio no be na sorry me chia Dr. Yusuf okay and Sunyane branch okay omo ye adwuma pa and me chia Obuasi branch so Dr. Hassan okay and the team nyina yes obo adwuma pa me chia omo nyina and 21st clinic adwuma ye fu nyina okay me chia obibia okay kame mebechi omo na nka mayi wase atwede so wo pa wa cha yi mu no we de wabua ne ye mame fanchi akese ma 21st clinic ye branches ni nyina nyankopon koso enham na adwuma pa mo ye ne titu ne manager ofori ne manager Daniel Kumase ye damwase doctors ne me crash nyina me chia mu nyina na awie ye damwase ye na Dr. Brother Foster se bia bibi nti ye be ko break kakra wo healing point nti bia free next week iko no se mo anti yen ka mama mo ha mo nyankopon ya adom na ne matsa toto mo wi a ye besa ene mo aba bedi ahia bia me fa ateda kese ma Dr. Brother Foster wo arehemu a wode ma ye ne ye ra school fees
Mr. Mike Donko yɛda na se papa ye Rexford ene TV mamu nyina David mu nyina no yɛda wonom ase Sompa chief driver Mira Silas me nua no efie je wa akode nketesiafo nyina ka akyi nyina yɛse yɛda mo ase na sorry so na yakɔ yɛwura school fees ɔba betena dwam na wɔde nnwuma senso nyankopɔn yɛ adoma sɛ ne school say yi ne bɛba so Sompa extra ebeba so live no night bremo Sompa extract entertainment program papa we edemu fo ekome e what the whole and and I mean me chief producer nyina and also so your last okay yes say kakra bi nti no enche ye besa ba na ya bekeka niema bom nti 0540 311 311 0540 311 311 ya no wa Fred doctor obefa sese ekwoba me da se papa ye sorry so me papa wo ye asija kan infifim mantamo on fire dwumedie enia wo papa wo so nyankopon koso nhia me papa ja bi ofiri mo no na ahye nan ya wo hwe ye so ne ho kan ni ma me bridge so what a bridge so ntisa na ye friend mama nyankopon nhia me yanko bramo ye Faye Boachi, Mr. Faye Boachi, or municipal coordinating director, deputy, or Techima municipal, and now I would damn happy birthday, Yakopon Koso and Shroud. Now, to 2 and Namo ACBA, a Krabusia, ya sorry so, ya cramo, ya damoasi. Sompa FM. Aye be hu se saya wa ye ti free sisi echi fire to ase fire nema besi fom no se ko base ehututu ye eye woya na etwetwewa na eye siatika sa siatika ni ya 21st clinic of abai etumi aboa ayarefo bebre ama omotumi adromo every sa omoto asintini na etwetwewu no mu ewo mu se ayaresabia bebre enso kase omosasa Kayadi ni bi nanso se original ni wo ha yemfa imitation emfa nyehwe 21st clinic nkwane ayaresabia ewo Ghana ha enam no credia ewo wondwumedie mu nti na wotwe bia obiafo lines to ho ma ayarefo ni won dinkita ho wo radio so siatka na wo to ase na fa wo sire mu na fa wo nansia